piloto de Delta Airlines a pedir desculpa na pasahero ng abordo después que haci maniobra agresivo para evitar de dar contra B-52 bomber de Força Aérea Militar de América. Por escuchar audio de piloto de un vídeo que compartir en TikTok, a Administración Federal de Aviación está investigando el caso. Ademas says he took out his phone when he could see exhaust from the B-52 to the east. After the concert, he started seeing articles online talking about a close call between a Delta flight and a B-52 bomber. Reviewing his footage of the flyover, he spotted another aircraft in the distance. Looking at the timeline of events, and when he took his video, he realized he almost captured a tragedy. At the time when I recorded it, obviously didn't notice that. Maybe was a close issue there, but then as you take a step back and look at the footage later, not a lot of geographical separation between those two aircraft. Since then, SkyWest has issued a statement saying SkyWest Flight 3788, operating as Delta Connection from Minneapolis, Minnesota to Minot, North Dakota, landed safely in Minot after being cleared for approach by the tower, but performed a go-around when another aircraft became visible in their flight path. We are investigating the incident. Ademas is not an aviation expert, but he is a scientist and says there is a lot to be gained from this near miss. Communication is always something that is a challenge in any industry, aviation included, so this is hopefully a lessons learned and something that carries forward in safety when it comes to airlines. He's just glad the lesson here didn't result in disaster. Ilay de censura a pasa na Mexico, krangs ikaha de morto, Oposicion a declarado em Parlamento com Mexico está de luto. Com a lei aqui, governo por suspender qualquer transmissão televisiva ou via stream na qualquer momento. Maxi Palais de Fuerza Informativa Azteca, com detayenan. México está de luto. Aquí está el cadáver de la libertad, de los derechos y la democracia que han muerto en nuestro país. En medio de protestas fúnebres por la libertad de expresión, Morena y sus aliados, con apoyo de MC, validaron la ley censura de la presidenta Sheinbaum. La oposición alertó un control del gobierno sobre lo que digan y escuchen los ciudadanos. Y es que la nueva ley de telecomunicaciones obliga a los concesionarios a proporcionar a la agencia digital del gobierno nombres de usuarios de telefonía móvil y dónde andan. Es la posibilidad de que un burócrata convertido en espía sin autorización de ningún juez sepa desde los datos biométricos de las personas hasta sus compras en las redes sociales, desde el color de su iris hasta donde se encuentra físicamente. Pronto veremos al Estado espiar y a los delincuentes con la información del Estado extorsionar a la gente. Con esto no se logra la seguridad. La seguridad se logra atrapando a los narcotraficantes. Pero la ley censura, que se escribe con A, va más allá. Amenaza a los medios con suspender transmisiones si el gobierno así lo decide. Es una amenaza, una advertencia a los concesionarios, a los medios de comunicación, a los periodistas, a los permisionarios. O te alineas al poder o te van a sancionar o puedes perder tu concesión. Esto es la formalización de un gobierno cada vez más autoritario. Y para quien no crea que el gobierno controlará la libertad de expresión, la ley crea un organismo regulador de telecomunicaciones que dependerá de la agencia digital. ¿Quién nombra a sus comisionados? El Ejecutivo, la presidenta, la que los manda. ¿Quién define sus criterios? El Ejecutivo. ¿A quién responden? Al Ejecutivo, señores. Entonces, esto es un Frankenstein burocrático con un solo cerebro, el del poder. Algunos en MC no respaldaron el dictamen y propusieron que a la mañanera y los canales del gobierno se les imponga la misma ley sobre pretexto del derecho de las audiencias. Que se acabe esa libertad o libertinaje que se ejerce desde la
tribuna de la presidencia de la República debería de ser un promotor del pluralismo, debería de ser un ejemplo de lo que le están pidiendo a los demás. Pero todo estaba planchado. Morena no aceptó ningún cambio. Aprobó la ley censura tal y como la quiso el gobierno. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. A indústria de aviação está usando mais inteligência artificial hoje em dia para elevar eficiência, segurança e uma melhor experiência para biaheronan. Pero agora, algumas aerolíneas estão começando a expandir o uso de AI para o que trata de preço de tickets. Ivan Rodriguez de CNN tem o último desenvolvimento. The use of AI in the global airline industry is only growing. KLM Royal Dutch Airlines chatbot uses AI to provide booking assistance and flight information. United Airlines uses it to communicate with passengers about cancellations and delays. American Airlines started using it to predict which passengers might miss their flights. If you want information on changing your flight, if you want information on changing your seats, it's likely going to be AI responding to you. Matt Britton, author of Generation AI, says we're beginning to see the next phase of airlines adopting artificial intelligence. Airlines use dynamic pricing to constantly reprice fares based on market conditions. I think why consumers particularly have a problem with some of the recent news is it's not based upon their IP address. It's actually based more upon them as an individual. So I think it calls into question a lot of consumer privacy issues. One of the first major airlines entering this new space is Delta. About 3% of Delta's domestic ticket prices are already determined by AI, with plans to raise that to 20% by year's end, according to the airline's president. As airlines adopt this model, travel writer Gary Leff says it will lead to more personalized pricing. AI offers a tremendous ability to further segment customers based on what they know about those customers. They're not at this place yet, according to Delta, of actually taking specific information about individuals and putting that into pricing. In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez. Aldric Werleman, Telenoticia.